siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha umsore ngoba siyawugubha umsore shutha. Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu, sila esibheka khona izinto ezenzeka kumaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Udaba-ke olukhulu-ke laphana wey'ngane zakwethu udaba oluthinta-ke abafana bakaMgqumeni laphana okuSkhevane noNelisane-ke laphana. Bake bavela-ke laphana ekulunye uhlelo lwakamabonakude baveza ukuthi kunomunye wabaculi laphana wabafakela isicwacwa wathi bagweva nezinto zikaMgqumeni. Ukuhamba kohlelo-ke laphana wey'ngane zakwethu babe sebeveza-ke laphana baya ethuneni likaMgqumeni bayocela iy'nhlanhla, hamba nonkosikazi kaMgqumeni lapho khona okuvelile ukuthi uSkhevane-ke laphana wey'ngane zakwethu yena ongene-ke unkosikazi kaMgqumeni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Nonkosikazi kaMgqumeni laphana ufakazele ukuthi uSkhevane asawuphethe kahle umuzi kamfowabo-ke laphana okuMgqumeni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Namhlanje kube sokuba nesitatimende-ke esidansa-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ey'vumela-ke yena kuSkhevane ukuthi umuzi kamkhulu ngisawuphethe ngendlela, ufanele uma uyindoda ukumele owakuqala-ke laphana wey'ngane zakwethu, efakazela akushilo-ke laphana ohlelweni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi-ke ey'nkundleni zokuxhumana bakhuluma okuningi-ke laphana kuba sengazuthi-ke kukhona oku-wrong akwenzile-ke laphana uSkhevane. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi ku-wrong yini okwenziwa-ke uSkhevane ukuthi angene unkosikazi kaMgqumeni. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cindezela subscribe, cinzene bell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Si-channel siyabo.